Pemirsa penyiuan Kramo Bali ngosekin jabe pura Taman Ayun mengui Badung, ring rahina umanis galungan. Sampun dados dreste nyabran rahina manis galungan, kramani ngewentenin peken sani ngadol mekudang-kudang dagangan. Pekenin ucap katanya ni dados tetujuan utama krama, sani usan ngaturang sembah bakti galungan. Dawagala tengai kantos sanje, ring ajang pura Taman Ayun kekosekin oleh Kramane. Penyatusan pedagang mejejer selantang margi, ngadol mekudang-kudang soro dagangan, sekadi busana, aksesoris, pelalian kantos kuliner tradisional. Kanan inucap ngedautin mana krame sani mikilengin rainan. Sidi tunggil pengunjung, saking mambal abian semal Badung maosang. Rau sarang keluarganipun antuk ngerasayang pekan sani meriah inucap. Dan italan merencana, pacang numbas perabotan. Rades pengunjung Ibu Mangku, mau sang wanta pelesiran ring genah sekadi inucap. Yang beriki ke pas manis galungan semiki yang mau ngajak anak supaya mengenal lingkungan sekitar ini Kabupaten Badung ke Taman Ring Taman Ayun. Yang beli peralatan dapur. Yang nak sumpah di rumah, pangmargen jadi yang jalan-jalan. Capri raya apa Bu? Tuben yang beriki. Apa yang Ibu beli ini? Dan Mas Napit yang jalan-jalan mas. Peken dadakan inucap kelotah kebungka pengpat selami awarse. Utamanya nih, usan ring pengerau rainan sekadi galungan mewah kuningan, ngembageni mewah pengerau warsa anyar. Indik arganya nih mabinayan, saneng ngedautin samian baga Kramane. Tios metumbasan, pekan inucap taler dados genah ngerere pengupa jiwa majeng angge UMKM, rumasuk pedagang musiman, sanerau saking duro desa kantos Bali. Kanan pekan sekadi inucap ring Taman Ayun kantun rajak memargi, sane taler nenten sidek kelempasang saking pikeling rainan jagat galungan. Indrawan, Bali TV.